Whatalofa whawhelo i atu i le whaia male mamalu o le tātou ainga lotu ma tātou tāpua inga nita e au. Ma lor soi fua maua ma le langi maina. Whatalofa atu fo ia i lātou o tāpua i mai maota ma lawa i le upenga tu whailangi. Kei nane fo i nisi o i maota ngase ngase. Oe o i ngā ruenga i a po whea lava. O mai a tātou tāpua i whatasi i le atua. Pei o le maunga o siona i latou. E le whaanga e tia e tu mau e whaavavau. O Jerusalema o si o ina i maunga. O le alii fo'i na te si o mia lona nuu. E a mata mai nei lava a e o i le whaavavau. Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved, but abides forever. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds his people from this time on and forevermore. Tātou te tālo mo le anganga pa ia. Lea li ie lo mātou atua, o laua fio lava na e whaia i mātou. O laua fio fo'i e te tau o no mātou tāpuai, mai fo atu i ai. Mātou te tālo i lau fio. Awina mai le mana, awina mai lo wanganga pa ia e tau to lua i le nei Sauniga. Ina iau mātou a vatu lava le taulanga osi, e wha sili na ai lo vi inga e whavavau. Mātou whaalanga longa atu le atua i loa lofa. Ina ia i uai le nei tāpua inga. I le vi inga e te tau malau fio. Mātou te tālo e ala ia Yesu ke riso lo mātou ali i mano mātou whaola. Amene. Tātou pese i le pese fitus furtasi. Fitus furtasi le vi inga o le atua.
O le whaitauina o le tuspa ia. Tusi o le nei aso sa il whasolonga al tus whaitauaso e mau mai le whenga pou. Tusi a Paulo il au kerisiano i Roma. Roma ilo nam ta upu mua. O le atatou whaitau whewa wai mai le whai upu mua. E whaangata i le whai upu sifuru fitu. Our Bible reading for this morning is from Romans chapter 1, verses 1 to 17, which we will be reading in the Samoan translation. Roma mua for yupu mua is furfitu, tatou whaitau wheawa wai iai. O awhionga pa ia alo tatou atua. O Paulo, ole au na Yesu Keriso, na wana awina e whaima apostolo, ua tō fia e tālai le tala lelei a le atua. O le tala lelei e winga ilona alo o Yesu Keriso o lo tātou alii, o le na whanau mai le ainga o tā vita i la le tino. Ua mātou maua ia te ia le alofa tūnoa ma le whaiva o le apostolo, ina ia iu ina ana i le whatuatua o nu umalawa, ona o lona suafa. O la utusi le nei ia te autou umalawa o i Roma, o e ua alofa ina e le atua, o e ua wala awina e whai ma tangata pa ia. Ia ia te au tau le alofa tūnoa ma le manuia mai le atua lo tātou tamā. A toa ma le alii o Yesu Keriso. A wawa si la fia mai e le atua. O ia o te au na iai ilo uanganga, i le tala lelei ilo nalo, e le au noa ono o ta ua o tou. Au au te nau tele i le fia fei loa i ma o tou. Ina ia o avatu ia te o tou se mea lofa i la le nganga, e whatu mauina ai o tou. Le au soe, o te loto ina ia o tou i loa, wa tele o manatu o te aruatu ia te o tou. Hau a tau fia au o mai ona ponei. Ina ia o maua sina fua ia te au tau whapei o isi no. O le mea lea o te nauna wai. Ia o fola le tala lelei ia te au tau fo'i o i Roma. Foi upo sfurfitu. Ia whamanuia mai le atua e na whionga o tātou whaitau ma whaalongo ai. Ma ia tū mau i le atua rona viinga, nei masa uma se ia o i le whaavavau lava. Amene. O le tala mota maiti. Talo fatamaiti. O mai utu nei taio.
Okay, we already have a word scramble up there. Little ones, do we know? Little ones, do you know what that word is? I'll try the little wolf. We'll start over here. Alofa. Isa'o. Yes, alofa. What is alofa? Love. Next one, it's a riddle. When Grant was 8, his brother was half his age. Now Grant is 14. How old is his brother? Oh, quick hand over here. His brother's 10 years old. Is that right? Let's see. Yes, his brother is 10. So half of 8 is what? 4. So that means Grant's brother is 4 years younger. So this means Grant is 14. His brother's still 4 years younger, so it's 10. So last week, I'm just continuing on from last week, but I'm going to talk about the ultimate hero. Can we say that together? Ultimate hero. Faamanatuga Lotu, sili ese. Vai fatasi. Okay, so what is a hero? Hero is a lot of things. So we talked about this one last week. You guys mentioned about mythical and legendary figures. Some of them were the Superman and Batman and Wonder Woman and the Avengers, you know. So those are legendary figures. That's a lot of strength and ability. That's a hero. Another one is a warrior, illustrations of a warrior or soldier. We talk about heroes, you know, ones that, you know, give their lives for us, going to war and die for the freedom of our country and our democracy. So we call those gentlemen and women, those in the service. We also call them heroes. Those are heroes also. Next one, a person who shows great courage. Can that be a hero? There's lots of people in the Bible that show great courage, and even in our lives today, our brothers, our sisters, our parents show great courage when they have to do certain things. And lastly, a person admired for achievements and noble qualities can also be a hero. And sometimes I like to say my mom is my hero, because she had, you know, we weren't, you know, always but she was a strong woman of character, like a lot of our moms. And she was my hero because she was there for me all the time. And your father can be your hero, your grandmother, your parents, your teachers, a lot of people can be a hero. So my hero I'm going to talk about, I think, is mainly number 2, 3, and 4, because number 1 is the mythical figure like the Avengers. But my hero is a real life hero. And to help us out with that, I'm going to play a short video, and this is talking about the ultimate hero. So listen. Bible heroes, they're awesome. But here's the thing. Those heroes, they weren't perfect. They did good things, but they did bad things too. Moses worked with God to free the Israelite people from slavery and lead them to the promised land. But when Moses got angry, he stopped listening to God and tried to do things on his own. Miriam worked with God to save her brother from death and lead her people to safety. But Miriam had trouble with jealousy and had to deal with the consequences that came with that jealousy. Samson worked with God to save the Israelites from the people who were ruling over them. But Samson also spent a lot of time living the life he wanted instead of living the life that honored God. And whenever he did, things just got worse. Elijah worked with God to stand up to hundreds of priests who worshipped idols and prove that God was the real true God. But when Elijah ended up all alone, without his friends, he ran away and hid. Even though he knew God was the real true God, he had trouble trusting him. The heroes in the Bible show us that even the best people can fall for a trick, believing that we know what's good or right on our own, instead of trusting what God says is good and right. When that happens, we sin, hurt others, and break our friendship with God. But there's one real hero in the Bible, and that's Jesus. He faced all the same tests we do,
but he always chose to follow God's good way. That brings life, hope, and freedom. He's the hero we can look up to 100% of the time. No matter how many times we've made the mistake of choosing our way instead of God's, he never gives up on us. He always gives us more chances to choose him in his good way. And that's the story. So in that story, who's the ultimate hero? Who's the ultimate hero? Samoa? Yes. Ooh, lots of heroes in the Bible. Are all heroes perfect? No, but there is one perfect hero. And who is that? Jesus. So he can be a good role model for us. We're all growing and learning. Again, you can be your own hero too. But as we grow and learn and develop, we need some role models and some people that can help us out. And those are some of the heroes, but the ultimate hero is who? Jesus. Yeah, so my question is, does anybody have a lesson for us this morning? This first March? Yes. Don't think about yourself and always put Jesus first. Awesome. Don't think about yourself, but put Jesus first. Yes, Hopi? No, she's just stretching. Any other lessons for us this morning? No other lessons. So, this is my lessons for today. Was also the theme of our story this morning. Can we all say that together? Jesus is the ultimate hero. Okay, I want you guys all to say it together, nice and loud, so the people in San Francisco can hear us. Okay, ready? Say it again. Oh, okay. One more time. So that the people down in San Jose can hear you. Okay, children? Who is the ultimate one? Toi whai whatasi ia? Jesus is the ultimate hero. Okay, there we go. Thank you. So remember, Jesus is the ultimate hero, a great role model for each and every one of us. You guys have a blessed week. As you go to school, for those of us who are working, manuia o tō whānau matatu o lo whiangai mga ruenga, manuia tātou ainga lotu ne asa, amale whāloa lawa, so i fua, amen. Tātou pese i le pese, lua se lau lima sfulfā pese. A mai at pese o na sole ma le tala o le asisinga tia kono. Lua se lau lima sfulfā pese.
e talangula ngalu. Ai whaitala pēr sa vili i le alofa whaasoa o le tātou utua. I lo tau soifua, masi o tātou wola i le leitae au mātangofi. E tūla ia i le awa tele, ma lo whaalo alo. Sori tu ina le pa ia o le tapua inga le kālesia i le leitae au. Ona o tūlanga tia kono e ala i le asia singa i tūte mwhaiva. Ua tōwhia ai tia kono, whaelo whatau waa ma sui ora ma sina ma le pionga tia kono ia tupu i vao. Ia e whai e se tala o le asia singa mo le mamalu o tapua inga ni tai hau. Sa mataina le asia o le tātou nu lotu ma le tātou ainga lotu i le aso ana nafi. Mata mai le Faamanatuga ia mātau ma le whalitua. Whaasolo atu ai le tina tia kono o le tina o le whalitua o tia kono ia tifa tupai. Ia whaasolo i whai le asisinga le tina ia malina ma aso. Ia e maise le taitaifono ma le whalitua. Ia ona whaawau leo le asisinga le Faamanatuga ia mitiloa ma le whalitua ia toono. O atu fo i le asisinga i le whalitua ia tio li lutu. Ia ona whai uloa le asisinga le aso nafi i le asio le tina malolo. Whalitua ia Rosalina suesue ma le Faamanatuga ia o ilau ena. O atu le asisinga ia o lo mawalunga pele alofa ma le anga lelei o le atua tamā ma tina mātutua o le tātou i kālesia. E uina o le o ato otoa le mālosi ona o tūlanga o ngase tū mau o le tino. Ai o le alofa ma le anga lelei o le atua o le mawai lea. E ui lava sa o atu le asisinga ia o lo whaato o tolia, le whalitua o tia kono ia tifa, i le aio ngase i le San Francisco General, ia ai o lo maua pēr o na mālosi. Ua te mai fo i tua le afine ia suselani tupai, i le nava yaso o mawai atu po le aso lulu, ia wheloa i fo i me le afine le aso anafi o lo pule alofa le atua o manuia. Whaawau le asisinga le neitai au, ia o atu le asisinga le Faamanatuga ia mulipola, ia ua o mai tina i le tātou hao ia ona o le tūlanga o le a o ngā sā, le lātou vasenga, whapitoa, ia ona whaasolo atu le asisinga i le sunga le whaifi au ia tamasese, ma le whalitua ma le nofo alo. Ia lea ua mori mawina le neitai au, leo awa i mai le tātou tapua inga. O le alofa ma le anga lelei leo le atua i le tātou nu lotu ma le tātou ainga lotu. Le tua la fua ina, ai lo malu pui pui a pēa le soifua ma le ola o ta mama tina mātua o le tātou ainga lotu. O le vi inga, ti hae whaafo i le atua. Lau susunga le whawhiangainga por sunga taitai o le tapua inga i le neitai au, ai mai se le mamalu le kālesia. Manuia le ainga lotu. I le asisinga ati a kono. Le aso na nafi ma le aso. Ai o le talosanga, tātou tatalo pea, mo tātou tamama tina mātua leo ātoa, leo lava le mālosi, ia e mai se whalitua o le ti a kono lo whaatau tolia le whalmai, tatalo pea maua le mālosi, ia sau se aso tātou toi mafuta, ia o le vi inga e le tua e whaafoi. O le talapupu lea mole, a si singa ati a kono i le awa tele, ma le whaaloalo whaftai. Mo le atu le whaftai tele i le
Pionga tia kono tang loa, la usunga il whailutusi le kalesia, ya mo le talamanino le asesinga i le aswanafi. Whamanuia le atua i tiute ma whaiva o whianga iai. Tata uifo matatalo i le atua. Le atua tolutasi pa iae, le tamā le alo ma le angang sā. O la uafio lava o le sili ese, o la uafio o le mamana, o le paia o paia. Awa o lo paia lo mātou atua, e te afio i whai ala i lo wanganga, e te taiala ma taitai i tāpua inga, ale au whātua tua i ai le nei ainga lotu i le nei tai au. Mātou o ae ma le anganga whawhetaitele ma le vi inga. I loa lofa tu noa ma lau tau singa lofa. Ua whaafofonga le ka le sia ua e whaafofonga i le tala o le asia singa. Tai nane fo i le soifua manuia i le au te lenga o le nei ainga lotu. Uso a malo mai u mātou whaitapua inga. Whaafetai le atua i lo wanga lelei. Ua whaamalo pule, whaafetai a lofa. Malo le tausi, whaafetai le lava pale. Ua e whaasoa lo manuia i le soifua ma le ola i le aso ma le aso. Whapena fo i le neitai au lo lua i aso le masina ron tolu o mātou. Whaatasi ai e avatu le taulangosi. Ua e whaafowina lo lātou soifua ma le malosi. Ua e whaafowina lo lātou soifua whaleanganga. Ua e tausia lo lātou wola i le tino ma e whaanga ina i tau mafa. Ua e whainu i vai. Ua e au mai fo'i le mawhana whana i lo lātou finangalo mo lātou tino. Maua le malosi mātou te pati patia whaatasi ai le neitai au. Le tele na wao lo wanga lelei. Sa whea ngai lo ainga lotu. Le tangata malana. O le ainga fo'i maana fufuanga. O lau e ka le sia ma wha moenga i le nawa yaso o ma vai atu. Mai lava i ta māma tina mātutua. Whea ngai pēa ma le tausinga o ainga. I la lātou ta tālo ma tu i le mulpanga. Ma ta tālo mo alo ma whanau ma lau e ka le sia. O nai uru ngā li i fo i lo lātou tiu te whai le tausinga o mātua. I le whenga iai ma ngā duenga i le o atu ma le o mai. Tai nane fo i nisi o whanau o whengai ma le tausinga o ainga. Nai a mātou whanau o whengai ma onga ma ngā duenga. Lau au whai ngā duenga i lo lātou tofi ma le tiu te tau ave. Le lau a whono le ka le sia i ana ngā duenga wha wau. O mafutanga ese i ana whonutanga. Ma tā pena penanga o le malanga. Lau au whai pese i le tiu te tau ave mo tāpua inga. O ala ese umaia e o loa lofa ma loa ngā lelei lo mātou atua. Mātou manino ai le mana. Ma le malosi e te fua ina ia i mātou. Na ia mātou wha maro losi ma loto te tele. Ina ia mātou tau sili ma tau wiwi pea. E le ngata i le wha mau popoina o a inga ma whanau. A o le ati na enga fo'i o a inga ma lau e kale sia. Vi ia lo wanga le lei lo mātou atua. I lou ta mau a inga whaleanganga. I au mea lofa. Ma au mea sina ua e fua ina i lo lātou soifua ma lo mātou ola. Le soifua whātuatua ma le ola taritonu. Le soifua o no sai ma le lava papale. Le ola tatalo ma whaitau ia ua fionga ma wharongo. O
O ala ia le ali ia e whaatamao a inga inai le soifua whaaleanganga. Mawai le loto te tele. Mawai lo mātou fia fia. Ma mātou tari tonu ma le ori ori. E te le tu la fo ina lava I mātou. Sa whea ngai nisi o lo nuu ma lo ainga. Whano noanga maftanga pele tare leoti le nava yaso. O nisi fo i o il maota ngase ngase. O e fo I sasa ili tonga fiti. La tau sa whea ngai ma tala vai masani. Whawhetai tele le atua I loa lofa whaali. Mori mau o mātou mātou whaalongo o mātou talinga la ngona I o mātou tino. Lou mana ma lou siri siri ese. Mātou whawhetai lau fio ia wa fionga pa ia na mātou whaitau wina. Au lau tuspa ia fo I mātou te whaitau ai lea aso ma lea aso. Whailawa lea mata I ala I lo mātou wola. Tapa sa ina ai lo mātou whātua tua. Matu ma wai lo mātou mautinoa. O lo soifua lau fio lo mātou tua o le e sili o nā lofa maanga lelei mai. Whawhetai le mana o lo wanganga pa ia. Au mai ale malosi ia I mātou te tauivi ai pea. I whainga tā ma whawhita uli. Siri la mātou whawhetai. Lou o lofa au ato toa e ala ia Yesu ke riso. Le tala lelei o le mana o e fo ina mo I mātou. Ta oto I o mātou ruma le whailonga o lona soi fua na o fo ina mai. Whailea ma Faamanatu ia I mātou. Le siri ese o au fuafuanga mamana e te taunia. O lea mātou te au whatasi ai ma le au pa ia mo mātou whapea e tū mau I lau fio le vi inga le whamanu ma le whanetanga. Nei masa umai o I le whaavavau. No mātou atua alo whai. Wesi la fia lava I mātou. E le ai fo I se paolo mātou te lafi ai. O a fo I o lau fio lava na e whaia I mātou. O laua fio foina e tu lima mai le saorotonga ia I mātou. Ina ia whao ngā le lei au mea lofa peitai lo mātou atua. O I mātou lava o tangata vai nisi o taimi. Tau tino I o mātou, I o luma le ia o mātou se ma wha le tonu I le nava yaso. A o le nama sina ua mawai atu. Mātou whātou ese lo mātou atua. Ina ua mātou so sopo I le vātausi ma le vātapuia ma la ua fio. O le mātou so sopo ua mātou le wha moe ma wha lango ai I lo mana. A ua mātou manatu ifo mātou te mawhaia mea I le ola nei. Mātou whātou ese ua mātou wha ngalo lo walofa e ala I lo fisosoani ma lo feta lai mai. Pea o mai wha fita uli. Ono mātou tau mawhai lea e fofo I lo mātou I loa. Mātou whātou ese lo mātou atua. Ona o le le ato toa ona whātino o mātou tiute ua e wala au ina ai I mātou. E le ngata I te tonu alau e kālesia. O mātou tiute whaamatua I le tausinga o ainga ma le atina enga o whanau. A o lo mātou tiute fo'i o I mātou o le whanau e awa I mamata tau I laua fio. Ma whaalo alo I o mātou mātua. Mātou se le whatumtumu lima o le mātou ola au auna I laua fio. Le ala fo'i le whatumtumu lima ai o na whaia mātou ngā duenga. Ma o mai ai le whamaoni. Mātou tatalo I laua fio lo mātou tua. Ia e alofa e whaamangalo I mātou. Le mana o lau fio e ala ia Yesu ke riso. Le tōngi ola na ia fio mai e whatau nuu I lona ato atoa. Mātou whatangi mamate e leri ie. Ia e alofa e whaia lea mō mātou tōngi ola. Awa mātou tatalo lava ma le whatau anau. Leri ie lo mātou atua. Sava linga o le nei masina. A o le nei fo I vai aso ua mataina.
ia e alofa lava e te whaatasi mai ia I mātou. Ta talo mo nei o mātou ta māma tina mātutua. O e o tāpua I mai maota malawa, ona o le malosi ua le ato toa. O e fōi ua maua le malosi mo mātou tāpua I whaatasi atu ai le nei tai au. Ia e alofangia lo lātou soifua tu umatua lo mātou atuae, whaamanuia ia I lātou. Tau si ma whaperpele lo lātou soifua whaaleanganga. E atia e ai lo lātou soifua I le tino. Whaamanuia I whanau I la lātou tausinga. Wala au I la uafio le li ie. Ia e alofa I whaamanuia I le nei e ka le sia. Mai lava I lau au whainga luenga tofi, whaifi au le o ma whalitua. Le lau a whono le li ie. Ia I lau alofa ma lau wanga lelei I la lātou soifua I la lātou tau wha ma le whautanga. Mātou manatua fo I la mātou talo ma whtanga taitasi. Ia I lau alofa ma lau wanga lelei o na taitai ma o na sui au ai. Leo te lenga o le e kalesia. Lo falava le li e whaamanuia. Mātou tu nātu iau ruma na ia mātou whanau tu pulanga talavou. Lo lātou soifua au na I lau fio I so se ala. Lo lātou ola au na I lau fio e ala I tausinga o mātua ma ainga. Ngā luenga o whenga iai. Lo falava e pui ma whaamanuia I lo lātou malosi. Mātou te talo mo na ia mātou whanau o whengai ma o onga. Ia e alofa le atua e whesoasoani ia lātou tauiwinga ma tau mawhainga. Wala au I la uafio e manatuan a inga uma mātua ma ainga ma whanau o le nei e ka le sia. Mātou nofo wala. O e fo iwa le maua le avanoa e whaitapo inga whaatasi ai ono fuafuanga ua e sila fia. Mātou te talo ia e whaamanuia ia I lātou malava. Anga lelei la uafio. Ta māma tina mātua o whengai ma ngase o le tino. Tai nane fo iso o se tasi o le nei au lotu. Lau pulenga le ie whaamanuia I lau whainga ruenga ma e ka le sia taitasi. Alo whangia fo I tāpua inga ese. Ia I lo alofa ma lo wanga lelei le tala inga o lau tala lelei. Mātou manatua I la mātou te talo si o mātou atunu o Samoa na lua. Lo falava le ali e tausia lo lātou soifua. Ma whaamanuia I tiute ma whaiva o whenga iai mai lava I taitai. E o I se au pito I titi. Manatua I la mātou te talo le ali e lo mātou atua. Le tinai a tifa tupai o I maota ngase. Manisi fo I wa mātou leiloa. Ia e alofa lava le ali e. Ia e tausia le soifua ma le ola. Whafo I le malosi. Ai asidi ai lo lātou malosi whaaleanga. E inisi o whanonoa. Ono mawhtanga pele o tala I leoti. O lo iai fo inisi o mawhatia. Ono whawhita uli ma whaingata o whiangai ma lo lātou ola. O lau fio lava e ati lau sila whanga. Mātou ta talo whaatasi ma I lātou le li e. Ia uru ma tāwho lau lo mana. Maua le whaamalo longa I o lātou loto. Ina ia sa o loto lo lātou fia ma le ori le ola na e fo ina. Mātou ta talo le li e le nei aso ma fuafuanga. Tātou ma lau fia o e manu iai. Se taimi o mātou Faamanatuga. Le tali suanga lo waropele lo mātou wali I whaola. Ia e lofa e whaapa ia I mātou. A mātou whalongo I lau wheta lai mai. Tālo I lau fiole rie. Lo mana na te mori o lo fina ngara. O nisi au a mātou tālo. Whatasi ai mata tālo I le loto na ngata lava ia le rie o mātou wofo ina o mātou. Ia whaia lava lo fina ngalo. Ai le o mātou loto. O mātou te tālo e ala ia Yesu ke riso lo mātou alii ma lo mātou whaola. Amene.
tātou pese se lau luas futolu, se lau luas futolu pese.
o le launga i le suafa mamalu o le atua tolu tasi pa ia. Le tamā le alo ma le anganga sā. Ma wana tua launga mai le Roma mua o whaungaina le whai upo sifuru ono. Whafafonga. A wāu te le mai le tala lelei a ke riso. A wā o le mana lava lea o le atua e o la ai la tō uma o e whātuatua e mua le iutaia a toa ma le eleni. Romans chapter 1 verse 16. It reads, "For I am not ashamed of the gospel. It is God's saving power for everyone who believes, for the Jews first, and also for the Greeks." O le manatu o tu o le asal nei, o le mana o le tala lelei. Theme for today is the power of the gospel. O le mana o le tala lelei. O le mana o le mea sina le atua. Ua tuo i tonu o le loto o le tangata na ia whaia. O le malo si anga e sili atu nai lo le tomai ma le iloa o le tangata. O le mana o le malosi e le mawhai o na whaamatala talaina e le tangata i ni upu. Ae mawhai e le tangata o na iloa malangona ina. Pe a tapa iai mo ta iala uma i suinga lelei le loto ma le mawhauwhau. I taimi e whengai ai ma whawhitauli. Ma taimi fo i e soolonga lelei ai le soifua ma le ola. A wale mana o le mea lofa le atua i tangata umalava. O le mana la o le tala lelei. O le malosi anga tātou te mawhaia ai suinga lelei. Iro tātou wola, matu mauai, mawha lelei a tili, whaia lava ma le loto te tele i le whātua tua. A wā o le tala lelei, o le tala i a Iesu Keriso. O le tala lelei, o Iesu Keriso lava lea. Whai mai upua Paulo i lau Kerisiano nei Roma, a wāu te le mai le tala lelei a Keriso. A wāu le mana lava leo le atua e o la i la tau uma o e whātuatua. O le whaungaina e Paulo o le whaitau, o te le mai le tala lelei. O lo au mai ai se so o tanga i tusinga po lantusi. Mantua fo i ele i o Paulo i Roma i le taimi na tusi aila na tusi lea. A ua whaalongo i tala. I le tau mawhainga le au Kerisiano lo i Roma. E tā lai le tala lelei i a Iesu Keriso i e o iai. Au au tau si la fia lava. O Roma o le lau mua. O le malosi. I nao na po. O Roma o loo ala ai le tupu, le emperoa. E tutusa lava la whawhitauli o loo i Roma. Ma koronito lea i ai Paulo, ma fua ai le tusi lea. O ana upula, o te le mai le tala lelei. O ni upula ma whamalosi au. Ina ia tu mau au Kerisiano o i Roma e tala i le tala lelei. Tu mau le loto te tele ma le whamalo losi. A wape ona fai mai Paulo i le fai upo e lua. O le tala lelei a le atua. Iesu Keriso lo nalo. O ia o le mana. O ia na toi tu mai na ie woti. Awa le mai le tala lelei a Keriso. Awa o le mana lava lea o le atua. Le malo si anga na fua ai. Le whātua tua i nei tangata i tiiti nei Roma. Ma maua ailo lātou mauti noa. O le malosi sili ma le mana lea.
ta iala I la tau ngā ruenga. E ui aina whea ngai ma whainga tā. O whainga sa wā le malo Roma manona tupu le emperoa. A wā o lo tā lai foi. O le emperoa o le atua o Roma. E le whainga o fie le la tau ngā ruenga peitai. O le mana o le atua. Na ia whaia suinga I le au whātua tua. Ma o lātou taritonu ai ma le mautinoa. Le malo sisiri lea I le manatu o Paulo. Ai tātou mantua fo'i. Tasi lava o mafuanga ua whaia I e Paulo matusia nei upu e le mai le tala lelei. A wasa a mai le tala lelei. Paulo sa te tee le tala lelei a Yesu Keriso. Manatua le whatinonga le senga matua, whaia o ngā mila malana le senga matua le latau sanga le tala lelei a Paulo. Na matua I talava I tala ia Yesu Keriso. Na tele iloa o le mana. Na manatu e alu I tamaseko. Sai mai tangata kerisiano. A e o mai le taimina tusi ailan tusi I Roma. Fai mai. O tele mai le tala lelei. A o ina tupu suinga I le soifua le tangata. Talu le atua. Talu Yesu Keriso malona mana. E leto e solo muli lava. Na lea ua leto e mai. A ua naulo na loto e tala I pea. Faamalosi ma loto tele. E ui ai na itangia ia I Efeso. E ui na tulia o ia mai Korinito. E ui na faasaina I Kolose. Ai le mai le faatuatua o Paulo. A wao le mana. Ua faalia mai ai la mi o tonu a le atua. Ina ia faatuatua ai pei ona tusia. E ola le tangata a mi o tonu le faatuatua. O lona winga. O le mana. O le malosi anga na te unai le loto o le tangata. Ina ia faamalosi ma loto tele. Le suinga ua whaia e le atua I lona soifua ma lona loto. Aua le faavai vai. Awa ole ami o tonu o le atua. Ia fia ma sa o loto o le tangata. Le ana whailoa manino mai e ala ia Yesu Keriso. The power of the gospel. Paul wrote to the Christians who were in Rome, the capital of the Roman Empire, where the emperor, a powerful character, resided. And Paul wrote, "For I am not ashamed of the gospel. It is God's saving power for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greeks." For Paul, not being ashamed of the gospel, teaches us many lessons, morally, spiritually, philosophically. But I want to focus on one. Paul was not ashamed of the gospel because for him, it is God's saving power. Remember, the gospel can be correctly interpreted as the story about Jesus Christ. It can also be profoundly correct if we understand the gospel is Jesus Christ, the Son of God. God in Jesus Christ instills or implants in you and I the divine power that saves us. It is God's gift to all of us, no matter how old, how young. It is that power, that manna, that will save you and I, meaning that power that will whisper to your heart and your soul, that will whisper to your ear, to guide you and to show you the path, the correct path, the right path, and to make the right decision and to do the right actions to save you and to save us
meaning to free us from the difficulties we face each and every day. And it provides us the strength to move forward step by step in faith. So my friends, don't be ashamed of the gospel. Don't be ashamed of Jesus Christ, for he is the manna. He is the power. He is the dynamite that enables us to make good changes in our attitude and our connections with one another. To make us happy and enjoy life genuinely by sharing Jesus' power with one another in faith. God bless you. Lai ngai o le atua, o la Paulo, o te le mai le tala lelei a keriso. A wā le mana lava leo le atua e o la i lato uma o e whātutua. A tātou fulia la le whaitau le a Paulo, o na whapea lea. Mātou te oli a keriso. A wā o le mana lava leo le atua, wa mātou maua mai loa ai suinga lelei. Ma mātou loto te tele e o lai, ma tā lai atu. O le mana, o le malosi o le atua o ia te oe. A whai o e lelei, o le mana o le atua, na te tapu e lelei ia lelei a titi. A whai o iai whawhitauli ma whale tonu, o le mana o le atua, e fesoasoani ia te oe. E lesi unga li i o le aingolo to lua, whale a lili. O mātutua fwisi unga li. No i le lotu i lesi a sā. O tusi whaitau la le a sā le nā. O le whainga tuai o le se whanaia. A le whainga fau o le Roma le momua. Na launga fo i la le whaifi au i le upu le a Paulo te le mai tala lei. Umalo le lotu orto ina malum tu el fale. O le teime o le lato nai. Si imai e se ala whanau le la lau. Ya, ono no fai leo, le tamai le tū leo, tinai le tū leo, mwhai le lato nai. A o, tau sami ale tina. Ai whapelto ina. O awa iau te le mai le tala lelei a keriso. Awa le mana le leo te mwhai ai mea uma. La lava e punou tina e tau sami lan paru sami manan whastalo. E whai wha lava le tala to ina ele o ano mai ai lom tua. Ona whapere o to ina. Asi aura. O whai atu lava ai ai. O au au te le mai le tala lei. Ia keriso. Ia ona ea ele ostina. Pa mai ioe. Sa o le lei oe. E whapere na fo iau. O te le mai le tala lei a keriso. Ena o maa lava ia te oi le lotu nei. E o man fai tau te whana ia ele i maua lau tusi. Ia on toi punou leo lo matua whai on to nai. Au atas to ina wha mai. Senga, au ai te mai nā mea whatau waa. O le tusi le ana o tuspa ia le au lo minga fau e leise whana ia o iai. Ia on toi ea e fo i leo tina. Whai mai ioe. O le au onga nā o lau tala. Au ai te mai le tala lelei a keriso. Aia e mai lau tala lelei. E le aise se whana ia o le tuspa ia. Le ai ngai o le atua. O le winga o le upu se whana ia. O ia te oe le auro le atua. Ia te oe le mana o le atua alea. Le ai fofolai o tātou luma. Le atoanga o le alofa o le atua. Na ia fōa ina mai ai le malosi agasili. Lona mana. Lona alo pele. Soasoani ia te oe ma. Tu mau le atua le vi inga nei eo o le whawavau. Amen.
Tātou pese se lau 2 se lau 2 pese.
O uso peleo no lelei. Whaalata mai ai le lao ai pa ia. Ma whaafafonga ia fionga alofa lo tātou alii o Iesu Keriso. Ia o tau o mai ia te au. O tau malapa o e mawhatia ma ti ngā ina ia venga. O au fo i e malolo ai o tau. O au nei o le a reto o le ola. O le sau ia te au e le la ina la vaia. O le whatua tua fo ia te au e le toi fia inu la vaia. O ia fo i e sau ia te au. O te le turia la vaifafu. Amu ia e fia ai ma fia inu i le amia tonu. Awa e ma o ona i la tau. O lea lava pōna whaalata i nai le li o Iesu. Na ia tango ai la reto o ia whaafitai. O na tofi lea o ia feta la iatu i lona au so. Ia o tau whaia le nei mea Faamanatuga ia te au. Ia so uma tau te ai ai. O ia si tia fo i le ipu i o lato ruma o ia whape atu. O le ipu le nei o le whengai ngā fau lea i lo toto. Ia o tau whaia le nei mea Faamanatuga ia te au. Ia so uma tau te wheinu ai. A wā o asa uma tau te ai ai le nei a reto ma wheinu i le nei ipu. Tau te whailoa tu ai le maliu. O lea li, se ia toi a fio mai o ia. Na mua la lato talo le whaafitai, tato ifo matatalo i le tua. Le tua sili e se, o e au mai le atoanga o lou mana na e tapena ina i lou no foali i ma lou sili e se. Iesu Keriso lo matou ali i whaola, i lona soifua na ofo ina mai, i le whaola tanga na ia whaia i lona malosi ma lona soifua, i lana tari suanga ua ia polo ina ai i matou e whaawau, le atoanga lea o lou mana, i lau alofa tunoa, matou tatalo i lau fio, whaamanuia i lau e kalesia ma lau Sauniga Lotu, la tango fia le areto ma le waina ia e whaamanuia ia i latou. Mātou tatalo le ie whaamanuia ia ao sa tapena ina le lao ai. Whaamanuia o auna ti a kono le a tautuina. Ia i lo alofa ma lo wanga lelei whaapa ia le areto u whaim whaatusa o lo tino. Whaapa ia le waina u whaima whaatusa o lo toto. A o atu iau a inga mautangata whatuatua ia e whaamana ina lava. Mātou tatalo e ala ia Iesu Keriso lo mātou wali i mal mātou whaola. Amene. O lea lava pōna whaalata i nailo tātou wali i. Na ia tangoa i la reto o ia whaafitai e peon tātou whaafitai ai nei. O na tofi ai lea, o wheta lai atu i lona au so. I nā tango ia i nā ai. O lau tino le nei o tofi masui o outou. Ia outou whaia le nei mea Faamanatuga ia te a. Ma la whapea fo i ono tātou whaia. La tau au atu e ti a kono le whaatusa o le tino o le tātou ali a whaia maua. Tā ofisi o tātou talia whaatasi. Ia whaamanuia le atua i lana ngā ruenga. O atu ia ma le mana o le atua e whaasoa lontino. Tātou pese se lautoru sefulu.
Ina tango ia ina ai le whātusa o le tino kariso on tofi masui o i tātou talia i le nganga whaafitai le mana o le atua. Wa umauna o lātou ai, ona si tia le li le ipu iluma o nau so o whetala yatu, o le ipu le nei o le whenga inga fau lea i lau toto, ua whaamalingina mo le whaamangaloina o angsala. Ia au tau whaia le nei mea whaamantunga i atea, ma o le whapefo i ono tātou whaia, o le whaso atu e ti akono le whatusa o le toto o le tātou ali i a whaia maua. Tā ofise o tātou talia whātasi. Pese se lau luas futoru. Le whātusa o le toto o le tātou ali I na whaamaringi ina mo I tātou. Tātou whaia le nei mea ma whaamanatunga I a te ia I le nganga whaafitai tere. Tau mawhai ai.
Tātou tālo pea. Le atua mamana e. Ua mātou whātaunu uina le polo inga alo mātou wali o Yesu Keriso. O mātou a ai le whātusa o lona tino. O mātou feinu fo i le whātusa o lona toto. Le areto ma le waina na ia whaamamana ina. Na ngona i o mātou tino mo mātou loto le ia le malosi whaafowina. O na mātou tatalo lava lea. Ia e whaatu mawina lo mana ia i mātou malava. Mātou tatalo, whamanuia lo nu umalau e kālesia, whamanuia i lato umau le ao o atu iai le whaasoa o le talisuanga le li i le nei aso. La mātou tatalo le ala ia Yesu Keriso ro mātou wali i mali whaola. Amene. Tātou pese se lauano sutolu, se lauano tolu pese.
whaanga a maafutanga te kasi. Whaamanuia ia I lātou ma whaapaia na lātou kua. Ma ia ia o au mai ia o mātou whaonga ma le tatara. A manuia ma le file mua lau fiole atua le tamaa. Le alofa sili sili ese o Yesu ke riso le mana mo I mātou. Le maafutanga ma lau fio a ngā pa I ai. Ia I lunga o I lātou umanei. Ma lunga o le lalolangi na e whaia nei e o I le whaavavau lava. Amen.